рости гап ман аввал нақша доштам ки бозии компютери хидмат созам, ай ҳамин сабаб бисёр барномаҳои 3D объект сохтан аз интернет мегирифтам, аммо истифода бурданша умуман намефаҳмидам. ай ҳамин сабаб корам мепардохтам, бо баъд якчанд моҳ пас бармегаштам, ҳам хеле оҳиста оҳиста ёд гирифтамша. Натиҷае ки ҳозир ман дорам омӯхтанаш 3 ё 4 сол вақт гирифтагия. аз сабабе ки бисёри баъд ман кори худам дар шавқ дорам, барои ман душвор нест. کار من بسیارتر مردم را به حیرت میگذارد. وقتی که یک نفر میبیند که دیگر نفر مراجعت کرد، حتما به همان نفر هوس میآید و همین گونه در بین مردم طلبات پیدا کردم. و وقتی که آدم رفتن ماشینش را در راه میبیند، شوق و دوستداریش نسبت به ماشینش باز هم زیادتر می شود. از همین سبب بسیارتر دوستداران ماشین به من مراجعت میکنند. фаро мепарсанд ки номи бозӣ чия, дар телефон мешава ё не. Ман ба хулосаи омадам ки ҳамин чиза ман худам якумишда дар телефон бирорум, барое ки ягон кора дар Тоҷикистони мо хеле кадагӣ нестанд. Барои ҳамин ман як қисми кора аллакай кардагиам, насиб бошад баъди ягон моҳ пас ё ки ягон сол пас, не ки аниқ меброя ҳамин чиз.